الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من عباد صالح أهلها. استووا للصلاة رحمكم الله. استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإن تقضي ولا يقضى. نستغفرك ونتوب إليك. حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن خذلنا حسبنا الله لمن مكر بنا حسبنا الله من جميع خلقه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا. اللهم قاتل اليهود والنصارى وأعوانهم من الكفرة والفسقة والمنافقين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويفرقون سبيلك وسبيل المؤمنين. اللهم اقتلهم. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأوليائك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله انه غافر لي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا اله الا الله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا اله الا الله، لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا اله الا الله وحده لا شريك له. حين ربنا بسنا ادخل الجنة دار سلام تبارك ربنا وتعالى عليك يا بني آدم اللهم لا مانع لما بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. Fadilah salat. Hadis kelima. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jazayyahu amrun fazi'a ila shalah. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibn Hibban. Kada fi Durrul Mansur. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu ia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui suatu kesulitan, maka beliau segera mengerjakan salat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud. Salat adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Mencari pertolongan dengan salat ketika menghadapi kesulitan berarti menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika rahmat Allah Subhanahu wa taala datang, tidak akan ada lagi kesulitan. Banyak riwayat yang menyebutkan mengenai hal ini. Para sahabat yang selalu mengikuti langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sering melakukannya. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, jika terjadi angin topan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan segera masuk ke masjid dan tidak akan keluar dari masjid jika angin belum reda. Demikian juga terjadi gerhana matahari atau bulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan segera mengerjakan salat. Syuhaib radhiyallahu an telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa para anbiya alaihi salatu wasallam jika mendapatkan suatu masalah mereka juga akan segera melaksanakan salat. Pada suatu hari ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sedang dalam perjalanan, ia mendapat kabar bahwa anaknya telah meninggal dunia. Ia segera turun dari untanya kemudian salat 2 rakaat dan membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu berkata, aku telah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Al-Baqarah ayat 45. Terdapat kisah lain mengenai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika ia sedang dalam perjalanan, ia mendapatkan berita kematian saudaranya yang bernama Qutham. Maka ia segera turun dari untanya dan mengerjakan salat 2 rakaat di pinggir jalan. Ia berdoa cukup lama di dalam tasyahudnya. Kemudian ia berdiri untuk melanjutkan perjalanannya seraya membaca ayat Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. InsyaAllah mengenai masalah khusyuk akan dijelaskan dalam bab yang ketiga. Juga disebutkan sebuah kisah lain mengenai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu ketika ia mendengar bahawa wafatnya seorang dari azwaju mutahharah, yaitu istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia segera bersujud, maksudnya salat. Ketika seorang menanyakan perbuatannya, ia menjawab, beginilah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mendapat musibah. Hendaklah kita sibuk dengan salat
dan tidak ada musibah yang lebih besar selain wafatnya Ummul Mukminin. Ketika Ubadah radhiyallahu anhu hampir wafat, ia berkata kepada orang-orang yang di sekitarnya, janganlah kalian menangisiku jika ruhku keluar. Ku minta agar kalian berwuduk dengan sempurna dan pergi ke masjid, salatlah dan beristighfarlah untukku, karena Allah menyuruh kita agar selalu memohon pertolongan dengan sabar dan salat. Kemudian baringkanlah aku di dalam liang kubur. Suami Ummu Kulthum radhiyallahu an, yaitu Abdurrahman radhiyallahu an, telah ditimpa sakit parah. Demikian parah sakitnya sehingga semua orang menyangka bahwa ia telah wafat. Melihat hal itu, Ummu Kulthum radhiyallahu an segera mendirikan salat. Selesai salat, Abdurrahman siuman. Ia bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah aku tadi seperti orang mati? Dijawab, iya. Ia berkata, dua malaikat telah mendatangiku dan berkata, pergilah menghadap Ahkamul Hakimin, dialah yang maha memutuskan perkaramu. Kedua malaikat itu membawaku pergi, lalu malaikat yang ketiga menghampiri dan berkata kepada kedua malaikat tadi, kamu berdua pergilah, dia termasuk golongan orang-orang yang berbahagia dan beruntung, yang tertulis sejak ia berada dalam kandungan ibunya, dan sekarang anak-anaknya masih mendapatkan manfaat darinya. Setelah kejadian itu, Abdurrahman radhiyallahu an masih hidup selama lebih kurang 1 bulan, lalu ia meninggal dunia. Nadar radhiyallahu an bercerita, suatu ketika pernah terjadi siang menjadi gelap gulita. Aku pun berlari menemui sahabat Anas radhiyallahu an dan bertanya kepadanya, apakah engkau pernah mengalami hal seperti ini pada masa Rasulullah? Jawabnya, semoga Allah melindungi. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi angin bertiup sangat kencang. Kami segera berlari ke masjid, takut jika terjadi hari kiamat. Abdullah bin Salman radhiyallahu anhu berkata, apabila keluarga Nabi ditimpa suatu kesulitan, maka beliau akan menyuruh keluarganya mendirikan salat seraya membaca ayat Al-Quran, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Surah Taha. Yang artinya, dan perintahkanlah keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak memberi rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa mengamalkan, menyampaikan. Semua bersedia insyaallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa tarhamta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma aghnina bi fadlika amman siwak waqfina bi halalika an haramik wa bi ta'atika an ma'asiyatik. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم.